Danas imamo za vas jedan specijalan proizvod, mi smo mu dali naziv fantomski proizvod iz Amana. Zašto fantomski proizvod? Kada smo pokušali da nađemo bilo kakvu informaciju o proizvođaču, videli smo samo da se radi o Bosni i Hercegovini. Proizvod se zove So Tasty štrudla, a nama je bio interesantan zato što je ukus urma. Dakle, medela štrudle, već znamo o kojim ukusima postoje, međutim urma je nešto novo. I mogu slobodno da kažem, s obzirom da je Bosna i Hercegovina u pitanju, da je tipično za njih i svi znamo koliko je naročito u Federaciji urma zastupljena u proizvodima iz konditorske industrije, odnosno u kolačima. Zašto fantomski proizvod? Rekli smo, zato što informaciju o proizvođaču nismo našli, znamo naziv proizvoda, pokušali smo preko Google-a da doznamo ko je uopšte proizvođač, međutim, nikakvih informacija o ovom proizvodu nema. Čak ni Google ne zna. Čak ni Google nema nikakve informacije, što znači da postoji mogućnost da nakon degustacije proizvoda mi više se vama ne javljamo, što znači da može da se desi da od ovog proizvoda, ne daj Bože, opandrknemo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dakle, dragi proizvođači, odnosno dragi proizvođaču, i svi vi ako znate nešto o ovom proizvodu, poreklo ovog proizvoda, iz kog je grada, javite nam se, mi ćemo sada da probamo. Dakle, u pitanju je 12 štrudlica, pakovane su kao medela i gotovo identično izgledaju, da nismo izvodili iz ove kutije, mislili bismo definitivno da je medela, tako da ukus urma. Hajde da vidimo da li urma generalno u ovom obliku ima neki karakterističan, specifičan ukus. Ovo definitivno nema ukus štrudlica na koje smo navikli, odnosno štrudlica proizvođača medela. Znači da možda malo manje ima punjenja nego medela i nekako. Ima manje punjenja nego medela, čini mi se da je malo suvlje i prospitije. I meni iskreno po ukusu vuče malo na čajne kolutiće. Znači po, da kažem, onoj esenciji ukusa. Urma, da li se oseti ili ne, ne bih znao da kažem. Da mi je neko dao ovako samo da probam, bez kutije, pomislio bih da je smoka. Ne bih prepoznao da je urma. Da, ali čak ne liči na medela smoku. U stvari malo da. Malo da. Meni neodoljivo podsjeća na ukus čajnog kolutića, ako ne računamo naravno punjenje od urme. Mene ne podsjeća uopšte. Što se mene tiče, proizvod je sasvim okej. To ćemo vidjeti za nedelju dana. Ali kako ne bismo podcenili medela štrudle koje su ipak onako na vrhu što se tiče proizvoda te vrste, ja bih ovde, i s obzirom da ne znamo ko je proizvođač, da na kutiji nema informacija, prilično bitnih informacija, moja ocena je 3. Ja bih dao 4, ukus je sasvim okej, ali iskreno ne liči na urmu, tako da od mene 4. Prosječna ocena 3,5.